Aman husi estudante Ida baku estudante husi escola básico filial Tuanalaran. Caso ini acontece semana kotuk, mas be acto ne crime, tambah hal violência sobre minoridade. Maria Olinda Martins, essa professora da turma da Estel Terça Nedehan, e semana kotuk acontece estudante Ida nyaman baku estudante, tambah estudante nen rua antes ne problemona heliur. Mas baku di media, kami ini meu dia 12 horas ani sayona, baku ini bari. Tambah observar ruang problema terliu. Ia fatingan isang coordenador escola básico filial Tuanalaran Pedro Fonseca dehan lolos acontecimento nebe acontece ne fora husi horas escola. Tambah escola sayona mag estudante ida ni aman mai baku fali estudante sira. Mento nebe ihane ne fora da hora da escola. Sekolah saitiona maka ora ninya tema inaman mai baku fali alun igane. Nyadihan baku estudante ne laos iha salalaran mai be baku iha liur o portaung liur. Tambah baku iha meudia estudante sira sayona escola atu fila bauma nebe acontecimento ne fora husi escola. Jacinta Siqueira, STL News.